Dumelang lotlhe ba ka wa lengwe ka leina le le maatla la morena wa rona Jesu Kriste. Ke tsile go bua le lona ka kanamiso ya lefoko ya nnete. Mme se tlhogo sa meslebe se tswa mo ditirong tsa Baapostolwa chapter 2 verses 4 to 5. Nnete go ra boammaruri e seng difonkong e seng kanamiso ya maaka. Kanamiso ya lefoko e raya go bolela ba bangwe ka Jesu ka lefoko la Modimo. Fa go na le kanamiso ya lefoko ya nnete go ra gore gape go na le kanamiso ya lefoko e seng ya nnete e leng ya maaka. Temana ya bone mo ditemaneng tse ya re botlhe ba ne ba tladiwa ka moya o boitshepo. Mongwe le mongwe o ne a tladiwa ka moya o boitshepo. Botlhe ba ne ba kopane ko godimo ko ntlong e ko godimo ba ne ba le 120 mme mongwe le mongwe wa bone o ne a tladitswe ka moya o boitshepo. Morago ga mo Petro o ne a ema a rera mme batho ba le 3,000 ba ne ba sokologa. Ke yone kanamiso ya lefoko ya nnete. Kanamiso ya lefoko ya nnete e simolola ka kgosomano ya moya o boitshepo mo go wena. Ga go kake ga nna le kanamiso ya lefoko ya nnete go sena kgosomano ya moya o boitshepo, ka gore kanamiso ya lefoko ke tiro ya moya o boitshepo. Mo Papa Paul wa borataro a re tiro ya kereke ke go anamisa lefoko. Go raya gore fa re sa anamisi evangele ga re kereke kgotsa re lefelo le go itusa bodutu le go itusang bodutu mo go lone, kgotsa re lekgotla la sepolotiki kana re bolokana mo go lone, kgotsa re thusa bahumanegi. Go ya ka mafoko a ga Mopapa Paul wa borataro, fa kereke e sa anamisi lefoko ga se kereke ya nnete, ga se kereke ya boammaruri. Kgosomano ya moya o boitshepo e re neela boitemogelo ka ga Jesu. Boitemogelo ka Jesu. Re itemogela Jesu yo o tshelang mo go rona. Re itemogela gore ke nnete ke boammaruri Jesu o teng. Se botlhokwa ka gore kanamiso ya lefoko ke go neela ba bangwe Jesu yo o tshelang mo go wena. Nemo dat cod nan habet latini o ka se wa nela ba bangwe se o sena naso. Kgosomano ya moya o boitshepo e re supetsa boleo jwa rona mme e re thusa go sokologa ga nnete le go re ntšhafatsa. E re tlatsa ka lorato la Modimo. Ba ba rata Modimo ba rata thapelo, ba rata lefoko la Modimo, ba rata bakaolongwe ba bone. Fa ba bala lefoko ba le tlhaloganya ka gore le tlhalogangwa fela ka moya. 1 Corinthians Bakoranta 1 kgaolo 2 verse 14. Ke kgosomano ya moya o boitshepo e re tlatsang ka tshegofatso e re tlatsang ka tšhesego ya go anamisa lefoko la mannete. Mopapa Paul the 6th gape o bua jaana a re batho ba gompieno ba reetsa basupi go na le bareri. Fa ba ka reetsa bareri go raya gore bareri bao ke basupi. Re basupi fa matshelo a rona a fetogile fa re tshela lefoko la Modimo ka botlalo. Fa re dira jalo kanamiso ya lefoko ya rona e tla nna ya nnete, jaaka ya bo Petro, jaaka ya bo Paulo, jaaka ya bo Barnabase, jaaka ya bo Timoteo, jaaka ya bo Tito, jaaka ya bo Jesaya, jaaka ya bo Jeremia, jaaka ya bo Gideoni, jaaka bo Moshe, jaaka mosadi wa Mosamaria, jaaka bo Sakeyo. Fa re na le boitemogelo jwa ga Jesu bo re rotloetsa go bua ka Jesu le ba bangwe mo koloing, mo beseng, kwa lapeng le bakaolengwe mo kerekeng, le badiri ka wena, baagisanyi kwa ntle ga motse wa lona, mo lefatsheng lotlhe la Botswana le lefatsheng lotlhe ka bophara. Re dira di-crusade, thapelo ya bosigo jotlhe, ntlo le ntlo, re tsena ntlo le ntlo re anamisa evangele. Ga o ka ke wa nna fela.
kanamiso ya lefoko ya nnete e tshwanetse gore kgoreletsa e re ntshe mo boikhutsong le mo borokong go ntsha nako ya rona setlhabelo le ditsa rona go di ntsha setlhabelo go ntsha dikoloi tsa rona setlhabelo go ntsha madi a rona setlhabelo ga re ka ke ra dira kanamiso ya lefoko re sa intshe setlhabelo barutwana ba ga Jesu ba ne ba tsamaya ba re gongwe mme morena a tlhomamisa lefoko la bone ka ditshupo le dikgakgamatso tse di le latelang. Kanamiso ya lefoko ya nnete e tshwanetse go rurifadiwa ke Jesu ka sebele ka ditshupo le dikgakgamatso batho ba tsalwa sešwa ba fola ntšhafatso nonofo ya moya o boitshepo e bonala ka jalo kanamiso ya lefoko ya nnete e tshwanetse go baakanyediwa ka go itima dijo le ka thapelo e seng jalo Satane o tla re tlhabisa ditlhong jaaka bana ba ga Skiva. Ga gona go nna le pholo, ga gona go nna le ba ba tsalwang sešwa, ga gona go nna le maatla a moya o boitshepo, ga ana go bonala, ga gona go nna le tšhafatso mo gare ga rona. Se se monate ke gore fa re nna le kanamiso ya lefoko kgapetsa re a gola. Amen and amen.